Москвада bir комнатада 15 бала жашайды экен. Ошол 15 бала ошо квартирадан кыйналгандан мынантип ырдаптыр да. Бекборбиевдин башкача бол деген ырына. Beşimiz bir bölmede tığılır, maskılar jakpadı. Jaman to'ra jarım jatıp koynunga, boyda okşop жатқаны. Başka jaktan bölme alıp çıruğa, жетпей тура тапқаны. Ошондуктан арай сайын bir жолу мен гостиницага каттадым. Бүгін жаным башкача бол, башкача. Уктабайбыз таң агарып атканча. Ушул бойдон bir айгача келбейбиз. Ай аяктап айлыгымды алганча, сен айлыгың алганча. Бүгін жаным башкача бол, башкача. Уктабайбыз таң агарып атканча. Ушул бойдон bir айгача келбейбиz. Ай аяктап айлыгымды алганча, сен айлыгың алганча.